sanla pak artelasan Allahu akbar Allahu akbar kau besar cok sebulan lapar pangocam balas dendam laku jadi dia wah beda ku cukoma nyemak laku empetompes saban kau laku kerja kakan benreng bereng nah jareng kun mindangakan bahasaan kan mindangakan jagun minda beto cok munabi indo pada malah benyaan lemah lemeru sih takjil kok takjil menyegerakan puasa rumon lambak takjil korma maring inomai pah mari dia apa aja mari sedeja kolek sapere wah ci abu kan mari dia apa jong mau ri si lewa lengabi an lo kolek sapere untuk perlu setobung mari bejang mari bah ngojak mayu mana buka apa ki buru apa lo aro takjil lo kayak oh ya bon nabi ada dia ni ke wah terawian mari terawian taki alon cakar rojok alon cakar iya nap pening mun puasaan ni sedek bagi ban orang bujok kejo thank you ya Allah jok reng masya Allah mun saya mari cek darusan ring kuring bacaan nang ning selembar ring kuring habis sepereng letak lemah tam sakal pada bentok kang rumenda orang laonan alako san lebada orang ya Allah rujak apa kau nyelam gi pentong orang berdoreng aduh nak benda orang lenang tanah dah kau dia jangan mata tulian mari mau tulis mari kau tanah mau boleh lah kau jadi cak perasaan biasa dia lah nang tan ya mau perasaan ambu wadereng nyoro arao sebeduk ke gua kau sebolo lah boleh tapi kalau sebelah lah boleh, ada korupsi ruang. Apa jabat mau buat korupsi? Magi membian itu kita korupsi. Cuma magi arah korupsi. Halo, tak kira barokah. Tak kira barok. Kamu terus barokah ketimun. Kuliban sambian di kemarin bulan puasa kita mondok di satu pondok pesantren namanya Ramadan. Satu yang ditakuti hanyalah Allah. Meli aing amyan, meli aing. Anggaplah aing apa dia? Aku mau lagi. Utama lain santri di Sudogiri, mulai aing santri. Pesen TV, tahu len ngico. Kan di TV. Tu jak takut sengino mah. Usah ada teh maghrib. Takut sengino. Siapa sih kata takut? Allah. Mun takut kau orang ngitak teh temu jak. Lepas dah ya bibi dah. Lakon engkau lembar. Kiki ni Roma Surawasa nyelam ke jeding gula dong kongko talangkong beb meler beb aptin beb pas mangke nabi datu todus sistem